Kurumirira mukano uri urekereirio ni ruhonge rwa guthaitira maria maturigiceirie rwa NEMA, andu 11 ni maikitio ngono kaunti-ini ya Mombasa, 12 kaunti-ini ya Bomet na angi kihiri kaunti-ini ya Embu na Marsabit thikũ 2 hituku. Hatutoi huruma tena ama habari kusema kuwa hii imeruhusiwa, hii haijaruhusiwa. Sheria imetiwa mkononi. Tunamuomba atii sheria kwa sababu tutakuwa afisa wetu kutoka sasa hawatakuwa wakijitambulisha, watakuwa wakifanya msako, wakichukua habari kwa wale ambao hawatii sheria, na tutakuwa tukitia nguvuni wale watu ambao wanavuja hii sheria ya plastiki. Murugamiriri munene wa ruhonge ruu Geoffrey Wahungu ni ahete mukana onjoria othe aria mekunyitikana makihuthira kana kwendia maratathi macio mugaru na watho gutacokirio makinya marumu, na oho kuga agendi othe aria maringiraga bururi-ini kuhitukira iharo cia ndege ni marimenyithagio mikana ya uhuthiri wa minyore. Hukumu ile itatolewa itategemea makosa yako. Wale watu ambao wanafanya kwa viwanda na wanatoa plastiki mingi hawawezi pewa hukumu sawa na wale ambao wanauza ama wanachuuza. Wahungu ni ugete ruhonge ruu runyitanire na thirikari cia county o udumwe na ruhonge rwa mbeu njithi rwa NYS niguo guteithiriria kugacirithia utheru bururi-ini. So we are on a transition. Early on we told citizens that if you are having any plastics which are illegal now and you do not wish to take them on a take back scheme to your nearest drop off point, you can continue to use them to take out waste. There is no problem if you are using that for waste to clean your stock, because that is reusing. Kuhana uguo kuma thirikari irute mukana na igathike watho uyu muthia-ini wa kiumia kia mweri wa kanana mwaka uyu, maciaro ma watho uyu ni mambiriirie kwiyonania kuona matura maingi maria marigiceirie mucii munene wa Nairobi utheru ni ucokereirie. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.